bayothola imichele yabo lana ikhwama sokuthi njengemsombuluko siphofaniphobu sithi build nje busaphasapha lo phethe sikhwama build nje kusho kona ukuthi uyasayina ukudlala la uwinile singema-winners batshele bafana bambatala ekhaya ukuthi sikhwama asesimeceleni lesinye kusebenza lesinye nje siya-offloada kusasa singena ngala siyala esikolweni siphethe lesi nasi isikhwama lesisebenzako Al-Nasari nasi-ke silwane futhi kusasa vele konakele after church after church konakele madoda kuhutshwa lisobho kuyadliwa nayi inimele le nyama le yabe kufika ngengosa ema-rhinos atabe adla igoat lokusho ukuthi ama-rhinos atingela le goat imbuzi ihambile siyawuba lisobho kusasa ngalokhu kusethweni rebuild it siphofaneni under-13 champions rhinos mshayele ntandla kapteni ayithatha inkomishi tabe sijoyinwa cala lapho mfana wakhe usethatha ithatha lo usethatha ithatha champions rebuild it siphofaneni under-13 i-rhinos shayele ntandla ningagcini madoda ngoba basebentile yabonike yabona inkomishi le netikhwama hambani niyo-celebrate madoda nembudime ikhona kucala kotingo-ke la ucala la kuwina ucala la kuwina titfombe tabo tiyatrenda kusukela lamuhla usuku konakele tiyawuvela ko-television tiyawuvela emaphepheni tiyawufika overseas leti kwekuthi la siphofanele bashayele ntandla madoda champions kama ma-DJ man kama ma-DJ mani labantu ababayisebentele mani yibo bashameli bethu laba build it siphofaneni under-13 champions rhinos iyobanye bene siyababongela kakhulu ngibona ngabawinile nayi inkomishi ihamba nayi imbuti ihamba nathi ikhwama lihamba batheze bayathi bona bafana sekunjalo nabo bahamba nato letinto sasebentile sabajabo lesi Mbambele DJ Wisifaca